दाना छुआ लोग कुंडी भी खुली নে শুকলা লঙ্কা নাই রে ছ ছ ছ ছ নষ্ট করে দেখলো সবুজ দুটা बुढ़ो का भाई आज भी लास्ट डिश जा रहे हैं फैमिली बच्चे ছ ছ भाई रे मागू हां तोड़ा आज क्या आउट ଏ भूत मारिबा ଝାପ ଆବେ ଛ ଛ भाई का गुम खाड़ के जाने नहीं बनने में अरे आजा तो मुंह दे तो चोदी की जॉल आई पड़ती तो भी खाड़ी है पान में जुट्टा लिखाई मेरे इंदर पान जी खाई ଲୁଣ ନାହିଁ ଲୁଣ ଛ ଛ ଛ ଛ ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ ना तो बापो भाई देख मसला कितना कैमरा इधर बैक भाई साइड ए भाई लो मंगल नहीं कुछ ଛ ଛ ଛ मैं काला नाम कर दे पानी दे ନୂଆଟେ ହେଲେ ଭଲ ନା अभी କି ବାଳ ଲୁଣ ନା ଭଲ ଭଲ ହବ ବେ काय गुंडो कर देला काय रे ହଁ ଏ ଚାଇନିଜ ଖାଇବା ଦେଖିନୁ ଥମ୍ 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 ଛ ଛ ଲୁଣ ଦବା ଲୁଣ ଝାପ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବେ ଲୁଣ ଦରକାର लुनो नहीं ନା ଛ हां ताटिया दे ଲୁଣିଆ କଣ जा लागी बड़ काम रे है ना जाओ जाओ नूनो भाई जाओ जाओ पूरा टाटा लुण पकईकरी टाटा लुण पकईकी पूरा चाइनीज खाया पूरा फँ फँ छो 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 टाटा मेसिन की टाटा लुण हाँ ये देखिए टाटा मेसिन टाटा लुण पड़ीकरी यहाँ हूँ कौन कया राजू बाबू आसतु छो 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 हाँ तू आज बेला जो जो इधर मुंडा एठी अछि तो बा जोड़ कर जा काचा लंका खाइला से अनाडे आमा मुदा खान को बरोन ए पानी दियो जे देखियो तार नाळ गळी जीवो आ बापो
ଲଙ୍କା ଘୋରା ଲଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା ରେ ଆଉ ହବନି କାହିଁ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଳାପଡ଼ା ଔଷଧ ଇଏ ପୁରା ଜଳାପଡ଼ା ଔଷଧ ନା ଏମିତି କିଏ ଖାଇଛ ଯାଇନି ଆଜି ଗଛରେ ସରିଯିବ ଭାଇନା ଆଜି ରହିବ ନା ସରିଯିବ ସବୁ କେଜା ହେଇଛି ପୁରା ହାତ ପାଇଯାଉଛି ନା ଏ ଆଉ ଆଣରେ ଟିକେ ଖାଇବ ଠିଆ ହେଇଥା ରହ ବାପ ନୁହଁ 2.5 କିଲିଆ ତମ୍ପ ନା କ'ଣ ବରୁଣ ଭାଇ ଛ ଚାଳିଶ କେମିତି ଖାଇ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଭଲ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯିବେ କୋଉଟା ଏତେ ବଡ଼ଟା ସେ ଆଉ ଖାଇବନି ସଫଲ ଖାଇ ବାପ ଝାପ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉଳିଆ ସୁ ସୁ ଆରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଝାପ ଲୁଣ ଲୁଣ ପୁଳାଇ ଦିଆଯିବ ଆବେ ଲୁଣ ତଳେ ଦେଖନି ଜାଣିପାରିନି ଗୋଟେ ଗା କି ଗା पंद्रह वर्ष तले आम चोरी करी खाऊ से मजा को आज मन पके आज मन पड़ा टे प्रयास कलु से दिन कथा मन अच्छी आम पिला बेले जो खाऊलु एबे चाइनीज लोक से खाऊ जिते जी चिकन मटन खाइले भी एभलिया मजा खटा खाओ मोटा हो को खाली साउंड हो जे सो सा खंडे
ନା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ତ ଖା ଛଁ ଛିଂ ଛଁ टेस्ट रे बेस्ट चेस्ट टू एवरेस्ट ଆଉ ଅଛି ନା ଦେଖିଲୁ रे भाई सफा ଆଉ ଅଛି ଆଉ ସଫା ଆଜି ଗଛ ସରିଯିବ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ରେ ଆଜି ଗଛ ସରିଯିବ কি রে গো ହଁ ପୁରା ନିଶା ହେଇଯାଉଛି ବା ତ ଏଇ ଛୋଟଟା ଜୁସ୍ ବି ସରିଗଲା ଜୁସ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ ତୋର କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଯିବ नहीं जाता ଯିବ ଯିବ खंडिया जीव नाचुची भितर ए जूस पी दवा आउ कहीं रोटी कसी माल खाया ये कसी माल है आगो सारी देखा जो ये जिनिस बेस्ट हाँ फूल फूल सागर कसी सब सब ए देख लुण पूरा सफिसीयंट बा तथापि मिनिमम पाखापाखि खाइदेलु आमे नो 5 जन किले खाइदेलु मुंड बुलेଇ दउची तापरे कया खाया सरिला वर्तमान देखिया कौन करिया दांत फांत पूरा अवस्था ना पिजुली गछ को पिजुली तोड़िया देखिए पिजुली है कि नहीं ना चलो आगे चले देखिए पिजुली तोड़िया अच्छे नहीं आगुन तंड दासी लुंगी बोलची तंड लुंगी बसने तंड दादू टिके हाई कर दियो हाय हाय हां हेलाओ दादू को दुकान को दादू दुकान को पान बीड़ी सिगरेट पी जा जा दरकार एठी नहीं जानतु चलो ए गछ कसी है जी नहीं चला आउडे अछु जा चलो आ गोटे जीवा ए गछ नहीं आ गोटे जीवा चलो पिजुली खोजी खोजी पाउनु पिजुली को गछ अच्छे देखिया ए सीधारे साढ़े चली जाओ पिजुली खोजु पिजुली माई ये आम कम कर हाँ हाँ नगी कहीं ये अच्छी पिजुली पहिला आउ पिजुली गोटे ए देखो आइला आइला दीटा आए तले तले गोटे देखो ए गली पड़ा आउ पिजुली देखि परथुबे सांग माने वाओ सिक्सर अरे कोड़ी पशिगला रे यही जगह से पड़ा कुआड़े गला ये पाईगली
ହେଇଗଲା ଆସ ଯିବା। ଟାଣ୍ଟାଣାଂ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଜୁଳି ପରା ପାଇଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କେମିତି ପିଜୁଳି ପରା ହୁଏ। କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ବାଉଁଶ ରଖିଦେ ଯିବା। ପିଜୁଳି ହେଇଗଲା। ଚଲ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଣିକି ହାତରେ ଧରିବା। ଏମିତି ଅଳିଆ ମଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ହଁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍। ମ୍ୟାଜିକ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ପାଣି ବାହାରିବା ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା କି ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆସିକି ଏଇଟା ତାର କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟେରିଂ। ଷ୍ଟେରିଂ ନା ଟିଗର। ଷ୍ଟେରିଂ ଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ହଲ ହଲ କଲେ ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଏଠୁ ଏ ମହୁ ଏଠୁ ଆମେ ଜଳ ପିଜୁଳିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲସେ ସଫା କରି ନେବା। ସଫା କଲା ପରେ ତା କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମାରିଦେବା ତା ଆଉ ପେଣ୍ଟ ଥରେ ଗୁରା। ଟିକେ ହଲ ହଲ କରିଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା। ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହବ। ଚାଲ। ଏ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ଖାଆନ୍ତିନି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଜୁଳିକି ଭଲସେ ହେଲା ସଫା ପାରିକିରି ସଫା କରିକିରି ଆଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରିରେ ଆମର ଜୁସ୍ ବି ଅଛି ଏଠି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁସ୍ ବି ଅଛି। ରାଜୁ ଭାଇ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପାଚିଲାଟେ ଯିବ ଭତଳିଆ ଭତଳିଆ କରିଥିବ ସେଇଟା ଯିବ। ଏଇ ହାତ ମାର ନାହିଁ। ହାତ ମାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ ଆଗ କଥାଟା ଶୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଳିଆ କାଳିଆ କ'ଣ ଏଗୁରା କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଛେଲିଆ ହେଲା। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ରହି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆ ଦେହରେ ଓନ୍ଲି ପିଜୁଳି ଆଉ ଡାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଡାଙ୍ଗକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତାପରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲ କାମୁଡ଼ିକିରି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଲୁଣ ପାଣି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ବୁଡ଼େଇକିରି ଚାଇନିଜ ବି ଏମିତି ଖାଇନଥିବେ ପିଜୁଳି ଛଅ। ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ଦିଅ ଏଇଟା ଟିକେ ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରାଗିଛୁ ନା କିଛି ନା। ଇଏ କାଶ ବଟିକା ଭଳିଆ କାମ ଦଉଛି। କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ନୁଚୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ପିଜୁଳି ମନା ମାଇ ଅନା ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସିଧା କରେ ଦେଖ 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 ଚାଇନିଜ ଚାଇନିଜ ମାଇ ଚାଇନିଜ ଦେ